ta ka daw ngan poi sitam ta te asof daw kumbaga long menta kamot nga shimil di namar baki kilam khot chu nga aga general council nga UDP nga shim no eladi ba imat kan susah stang ha kamen pat ngala street de ko mu buri bodon ubam don shu ka sek lale shu kat ha general council hom khot shu tengala shim no eladi ba ngam de shu tengala shu street de mata as a free man buri bola lut buri ubam la shu bandon noro long no kum independent te namar ta daw halor tak benta te kaladon ke jinga keren junga ba kini ke kunhun ke ba don apa di sigau tu te apa ba jinga lam jong penyiat fungsi ya kaladon ke jinga seblok wati dengan ngalarai ba kan pa la ya ka chiti jonga ba ngan ai no e support jonga jakani ka kudun ka bayalam ya ka executive committee mentah for this council Belap NPP kan. Belap kesal NPP kan. Ngan ai ka support ndai bangadon chuno kumu brio ba la lot don't you so I will lend my official support ya kini ke kunhun ruling party hadisi council ka bayalam da ke NPP ko kajing apa jom tak punya cing sim tunggu sim